kuri mubyara wanje uvuye I Kigali waje mu bukwe namubonye nguriya yicaye hariya kandi ubukwe bukaba bwaragenze neza ejo Imana ikaba yarabikoze neza Imana ishimwe. Ikindi amazina yanje nitwa Gahumuza Moyize, ndi umupapa w'abana 6 imbyaro 7 ngiye kubyara undi wa 8 tuye hano Kasarani sengera muri Prime muri ririze Kasarani yowe na Bishop Gahungu murakoze. Sentimeze neza papa curanga kewe ntake mvuga take ibi bintu byo kuvuga ngo yavuge naba nabateguje hakirika ndababwira ngo ntabavuga butumwa bane n'ubundi babiri baza bavuga ugasanga ati tubumvishe bose siko rero gashinge kageze hariya kuri na 30 ushize nari ndi hano saa 2 zigeze polisi hagarara hano kandi dukeneye gukoranaho mu buryo bw'umukunga siko kwiza none uriya mwana naregere nta wundi usubira kuvuga amen naregere ndatanga haleluya nkazi 3 gusa araba yasoje hanyuma tuvuge ngahe ndasabisha abashumba ba hano nimba byokunda muza tugirire n'umusimuzi byibuze tuzadukoresha indimi 2 kuko hano hanze hari abantu benshi bashaka kumva ibyo muvugira hano ndetse n'intambara muri mukugira hano nuko ahari batazabumva ibyo mubamo tuwo kwimukira hano ngo dusobaza weze Imana icubahiro amen. haleluya curanga papa komera ijambo ry'Imana mashi amen. nagize ikibazo cyo munda barambwira ngo nintahe kandi murabizi nyine abantu iyo babiga bafite abakecuru bafite ibintu byinshi nyine ngo uko byaranze ngo taha ngo nuko nyine uko byarakunaniye nanje n'abakecuru namufata munda twama dutambuka twese kuko gana nifite ikibazo turicara Bwana sifiwe sana nongeye kugira ikindi kibazo cyo munda mpuriye n'ingorane zo muri Kenya hano ibibazo muhamubona biri
ta ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Mfite isomo ndi kwiga riri mu Baroma ibice 12 rivuga ngo niba binshobokeye ku rwanjye ruhanda pana urwawe mbane n'abantu bose amahoro. Intambara muzireke tizizashira zizahoraho, ariko nimba bigushobokeye ku rwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro. Nimba bigukundira urwane iyo ntambara wiga iryo somo. tele Hallelujah. haleluya curanga Tabara Imana. Tabara
Bye.